Veliki pozdrav svima. Danas govorimo o 4. delu knjige Znakovi pored puta, koji je naslovljen Nesanica. Naime, govorit ćemo o načinu na koji je Andrić video, doživeo i opisao ovaj osjećaj i stanje sa kojim je, kako smo zaključili, imao zaista mnogo iskustva. Naime, nesanica je stanje o kojem Andrić govori i o kojem ostavlja zapise u kojem svedoči da je to zapravo posljedica nemogućnosti da čovjek pronađe svoj mir, nemogućnosti da odgovori na pitanja koja su ga danju mučila, stoga noću ne može da zaspi i da pronađe mir. Vidimo da Andrić noću pokušava da odgonetne mnogobrojne tajne, da pokušava da dođe do suštine, da odgovori na sve ono što svakog čoveka, ma gde i na svetu živeo i radio i ma u kom vremenu on bio, zaista muče čoveka. Dakle, nesanica je jedno univerzalno i svevremensko iskustvo koje ljudi širom sveta imaju. Andrić nesanicom aludira na to da će sve proći, da ništa nije trajno, ali kao i u ostalim motivima i u motivu nesanice Andrić je paradoksalan i kontradiktoran i objasnit ćemo na koji način. Naime, on smatra da je nesanica veoma teško stanje u koje čovjek zapadne i koje možemo poistovetiti sa smrti pre same fizičke smrti. Dakle, možemo posmatrati nesanicu i na taj način. Andrić kaže da je nesreća u tome što ljudi širom sveta su suočeni sa tim problemom, međutim svakog muči jedna drugačija vrsta nesanice i svako sa njom mora sam da izađe na kraj, bez obzira što ima toliko mnogo, nažalost, ljudi koje ona noću mori. Andrić o njoj ostavlja zaista divne zapise i mi vidimo da je on imao iskustva sa njom i da ga je ona zaista negde tištila u životu, ali jedan od zapisa koji smo izdvojili, a koji je predivan, glasi ovako. Čovek koji sklupčan u tami čeka jutro, koje ne okrepi i ne obraduje, ali bar briše granice između bdenja i spavanja, potpuno je obezglavljen i ne zna u stvari kome svetu pripada. Ne živi više, nije još mrtav. Ne spava, ne radi, ne misli, bdi. Čovek koji ne može da spava sam je i odvojen od celoga sveta i svih ljudi i stvorenja u njemu. Postoji svet mrtvih, postoji svet pospalih, ali ne postoji svet onih koji bdiju, jedinstven i povezan. I u ovoj ogromnoj noći u kojoj pod pokrovom tame spava zdrava i srećna velika većina ljudi, održavaju se kao izdvojena i razasuta ostrvca, užarene postelje onih koje san neće. Onoliko ima nesanica koliko ima ljudi koji ne mogu da zaspu. Jedno od prokletstava nesanice je u tome što je čovek u toj patnji sam i što se ne može ni na koga pozvati ni osloniti i ničim utešiti ni zavarati. Dakle, kao što smo rekli, Andrić smatra da je čovek negde obezglavljen, da on ne pripada više ni svetu živih, ni svetu mrtvih i da je nesanica stanje koje ga je dovelo do toga da mu se čini da korača pred samim ambisom, pred ponorom u koji može svakog trenutka da upadne bez mogućnosti da pronađe način i izlazi rešenje za problem koji ga je do takvog osjećaja i doveo. Dakle, nesanicu Andrić posmatra kao teskobu, kao muku, patnju, kao na jedan napor koji čoveku ne dozvoljava da noću legne, da se odmori i da mirno i spokojno dočeka novo jutro. Ipak Andrić i kada opisuje nesanicu biva paradoksalan. Naime, on nesanicu povezuje sa tišinom, a kako Miloslav Šutić u knjizi Zlatno jagnje govori, tišina je kod Andrića ipak vezana za jedno harmonično stanje i za jedan lep osjećaj. Naime, Andrić tišinom
tim noćnim prizorima i stanjem nesanice uključuje dva sloja značenja. Pored osjećaja te usamljenosti i nepripadnosti svetu i ljudima, aktivira se i verovanje u postojanje izvesne harmonije. Dakle, Šutić o tome u knjizi koju smo naveli govori na ovaj način. Jandrićevo shvatanje savršenstva može se posredno preko Boga i pozitivnih emocija, sreće i ljubavi dovesti u vezu sa harmonijom. Uočljiva je međutim u tom shvatanju jedna direktna veza harmonije sa savršenstvom. Tišina je prema Andriću uz usamljenost jedan od bitnih uslova pojave savršenstva, a u nekim savremenim shvatanjima harmonija se definiše upravo kao tišina koju suštinski određuje odsustvo buke. Dakle, Andrić motivom tišine ne aludira samo na nespokoj i na nesanicu, već nam govori da je u tišini prisutna harmonija, da tu možemo doći do odgovora ukoliko se zaista umirimo i ukoliko počnemo da osluškujemo glas unutar našeg bića. I Andrić zapravo, čini mi se, smatra da nam se u tom trenutku javlja Bog i ta sila i energija koja čoveka nikada neće i nije ga nikada napustila, i da upravo tada čovek ima mogućnost da dosegne taj harmonični balans svog života i da pronađe odgovore na sve ono što ga muči. Dakle, Andrić i motivom nesanice biva paradoksalan, on aludira na tišinu koja ima za njega dva značenja i po ko zna koji put biva kontradiktoran i govori nam zapravo da svaki znak ima dve strane i da je do nas i našeg pogleda na isti na koji način ćemo ga i doživeti. Andrić nam, iako govori o teškim stanjima i problemima i nedaćama, govori da postoji rešenje uvek, da nikada nismo sami jedini u čemu što nam se dešava i da je zapravo nesanica nešto što je sve nas mučilo, ali da je, kako i svojim primjerom pokazuje, i tekako savladiva i da je na čoveku da se sa njom izbori. Dakle, u što životu nas mučilo, mi treba da znamo da nesanica nije naše trajno stanje i da postoji mogućnost da izađemo iz tih neprijatnih i negativnih raspoloženja i osjećanja i da Andrićevi znakovi svakako daju rešenje i odgovor na to na koji način je moguće. Mislim da Andrić upravo time što nam ukazuje da postoji lepota, da postoji nešto iznad čoveka i da su te dobre i pozitivne stvari neprolazne u našem životu, ma kako nam se u nekom trenutku činilo nešto teško i nesavladivo, da je zapravo sve to samo trenutak i da postoji nešto što je veće i iznad svih nas i da je zapravo to ono što će nas spasiti i u našem životu. Ukoliko ste zainteresovani da pratite i dalje nova videa, možete se prijaviti na kanal, u opisu videa imate i linkove društvenih mreža pa me možete kontaktirati. Zahvalila bih se svima na pažnji i veliki pozdrav!